Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, tira oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyan kasalelye ragacho paraskacho NAN program in Rahnwet NAN Pohnpei. Ye program in kabese rakap oy ragasampalakan mawiwiyawi tagan wiyaw ng WEIN Pohnpei. Kariyang muna chpan kacho yung NAN program in kabese Rahnwet. Ako na yung melen yung mulian kuchti o chiyang ki Uyach nga sakaratan kay po niyo wow, doon walan wow, arak so kon Pohnpei yu. Ach nga sakaran wow lap, pan ko kuran sa naan kan ko. Wow naki sabol marlikan, nanala ko naan kanyay ko. Ach nga wow choror to kaya sabol machay ka na and WEIN Pohnpei. Karyawan ka na speaker, vice speaker, o chawekan chorus NAN 11 Pohnpei legislature. Kachawan mo ki son ko pong labalab. Samar labalab, 11 momotso kan chorus ng WEIN Pohnpei. O gachawan ki sabon marchon way usap. Rahnwet way sabon man kiyain sa umawag chaylan kachimpilew kasamo. Waliapen Pohnpei Women Council. Yay mayanga ki Vice President Mrs. Maria Tonre. O Secretary Treasurer Mrs. Bernardina Hetsan. Rahnwet sansal, mira bachawan walian to, Queen Lee and WEIN Pohnpei. Kuiran ka kasale tayo kasampalakan, machawan way kanyangan wangi. Mech evitata ran kasampal, may International Women's Day, pari katrisak tayo. Kaya liya kak matula, o kabesa yan siya WEIN Pohnpei. Takot International Women's Day, ran tayo match o kaway kung kaksansan o teta mga wong chon way yung sa melel yung achay liya ka NAN Pohnpei. LIEN program actual mga kapatapats. Takot International Women's Day. RAHN LIEN Pohnpei. Ang batyang SAMPAH. SAMPAH o kawawi liya kan oras. Uwian sa mga school, peran saleta li tamali ginuya kung aray pungkan. Kalanganin ko mo Mrs. Tonre. Kalangan karakter. Iran LIEN Pohnpei. Pinanang kasampal ko pwede aray din patyang LIEN SAMPAH. Yang kawawi, maway ray kimpil yang sakar kita kukuran kala ko, middle government bill patyang o waunki. Muna rin pinagkat patyang LIEN SAMPAH. Wikian kak, uyaranan, peranan li, aray penene, kapatayang wala kan, oiray, nikailabakan, patyang anam choror, serben, temanakap, terpenakap, and WEIN Pohnpei. Kalangan and homoy Mrs. Hetsan. Nagaksansal ya meranin LIEN SAMPAH chapta. Ay pabitulay man kasalita siya. Mandan SAMPAH, yat mo International Women's Day trip. Tananan, pituwa pisi sa kuno. Ay chapta. Apon rin chapta, aleta nan pituwa kuwali saksa. Abuki, LIEN Pohnpei chapta. Kung kapakon pa na sa nan pituwa kuwali saksa mo, dalato Rahnwet. Puin magayud laut NAN Pohnpei puinin LIEN Andem o LIEN Mercedes matrak kita puin pukat. Amorito sa puin gay patpatsa dalato Rahnwet puin silisak sama mamiyaya register NAN Pohnpei Women Council. Council pintaskiyang government te WEIN Pohnpei and kak wikaw sen kak kaskasarawi, kawkawit, kasantikan na ban, len mas wadu, ay Rahnwet, we are RAHN holiday. We are RAHN holiday yung WEIN Pohnpei. Kasampal ben, irawat, we are kasilun sampar mese, pan kawkawawi, te paskiyang Pohnpei State, kawawi, mas wadu. Pohnpei Women Council, paskiyang government, o way,
te kausanakan uya workshop sa tabiatar nan imun sompong na uptrain patrola te pori riyesak walu sa uya riyesak walu riyesak tuaw sa uya bil kaskul na mawang Queen Likaros ap melel Pohnpei Women Council pwede umbrella te non LIEN Pohnpei pon na bilala ni tagan likin Pohnpei ni taga palibaw tagan palibawan kaskul me pitata strategy action plan tuwet tame saban plan the oraman Pohnpei Women Council o patkiyan LIEN WEIN Pohnpei pon ren kawata tatokyo me ban oraman lana sumbar limau ino sa trabiatar na riya sa walu o riya sa tuwan pepori a Rahnwet mas ino sa patkiyan LIEN men Pohnpei o SAMPAH wawniki RAHN sarawi kasampal kapakat and SAMPAH chapter Rahnwet kalangan kawi nisisitsan kagaksan sa liya chay team tawara laban parawaj nagan kalwa sa kulma chay kato nan RAHN and LIEN SAMPAH Paralapni Patronway then invest in women accelerate progress ikawewe then kasalapan kailtakan waitakan and LIEN ime paralapin parawaj kalangan kawi Mrs. Tonre essential maranin International Women's Day sandang sa kan kasampal ki o kan kawawi ni saman mong chocho yakaksan sa long John WEIN Pohnpei tama ka siya WEIN Pohnpei panuya nagan kasaleta at siya pacheng SAMPAH kasampal ki yawan karane Seven luka di koros yang agak orang kan serikan dan pacheng Kuenka kuewa yang korusya yang kesampalan RAHN atau memang kata sepe kayun Rahnwet ini mas kayu secara wibadan dia nalemo Queen di korus nang Pohnpei Pohnpei ya sarawin kapakap and SAMPAH lokon ini mau ya captayu kasarawila wikopon Rahnwet kayu nakap Riau ni mas Riau RAHN kasalaban tamer lika kasalatan ni cia dan ni penarai koyang kan abang yang lakap nan ya cimin kolonia dan Spanish War o tangan kan makuin kan tangkap kasalata merakoyak lala kasan RAHN o ni murisan sidu soto mekot rasa rawi bayu lemang ono isi walo untuk workshop chor panel ni isu ni walo ira ni kamat the celebration kasaleta perankan liakan panuya pu karai ya tarai puko RAHN nan wi keupon kalangan ko mo Mrs. Tonre iran kabachagach ya bil RAHN kasampaliyo kawawi RAHN LIEN bil kapatayang week kayo puenka kasaleta koyak chocho RAHN so trecha asa kasampal ko bege WEIN Pohnpei kaleo kasaleta kupuraray lo kamanala puen we la holiday yo inenen watawat na SAMPAH ibisa bil utrungata Queen bil utrungata puenka kasalayang LIEN riatli trekan nan saplikikan melel riatkan nan WEIN ruk riatkan nan WEIN yap o kusay o tekekan makarani sa pagkain sarawi WEIN Pohnpei kaskasalayang Israel tatongkan tapuitakan Israel liakan men ayo Rahnwet o lakap tan kaskasaleta nan WEIN Pohnpei tame pais kasaletar puitakan oralap nasani tepacawan wai imo liakan ket Rahnwet renkak kawit sabon maral sabon maral serikan beban batoto met o pil murin Rahnwet poitakan kay tekcenan wikeo ap melel somparcheyo tachem taret nan sompareo men liakan kawit o poita inenen laut melel poiki rekasukul rekawit patangki puksarawi pungtarak o ina pan paconan wik me pan wate
ni tayo mas tayo patola len mas wa isu ka school kay tekche puinen liya ka maban uya ka school wa tak sebil kenyang Turkey Israel program kan niat kin Turkey program kan mesong SPC IOM pil MPC ka rekin pil patowan to kupura Arail sawas meramen yang ujungata ka school buko ripil mawem sama-sama li kay tan seban luke pokai tekche kit Puinen LIEN Women Council Pohnpei Women Council apli koros nan WEIN Pohnpei mepil yang akin liakan mepil pacoto sang ni tekacekan tawai cekan repat nan WEIN Pohnpei repil yang luke nan ka school ko poren ka pacem kit kan tan yang pacem RAHN o poitan tatakan nan ka ceyo tan ka report nan week meban wate tama poita sange we puin poiki ralpil poita nan pausanakan tenan we kan me pacetong te pacem puinen li Meden Pohnpei Women Council bon kesempadan Pohnpei Women Council ya ujungata poitan amenemen li te puin kan nan karat mia puin mebin register uptrain register poiki referenki pacem tama puinen Pohnpei Women Council kin kabese Kalanganin liyo ko. Uren kalalaga kasampal magchela nane muangi tala chewan pene kichel anane che bache RAHN International Women's Day nai mwakawait pokita. ai pen tepem chailanane pil kawkawait kalkalingana ko WEIN Pohnpei tapot ya International Women the Pohnpei and pacem LIEN SAMPAH kawkawait kasampan pen RAHN the Women International Women's Day karape kay kinmia asa kakpilara la beta karape kay mia kweki mangeyo LIEN isowat sepin nala asen kapil kawait rakan me pacheto the serpen pulokul me pacem kit isowat pusen kap ranen kap kateyala tatoken linan ayo Rahnwet o patola ranen kaput liken kawkawait melel nan penene kwen kap patukala kapalakan o kakairata mauren yeyasmawan olakan penakapukan manakapukan o melel teljer pinanokela rail kan meanan joror antianan joror udan puinen liken bonese o kapese yang rail kawait kan meliaka pacen LIEN SAMPAH o kawait nan Pohnpei wasakan mo jaken dua chalaya ai puinen li makan kelai makan kapakapki o kakelai li tatokpen en liya Kalanganin ko mo Mrs. Edson, ilan ka pa chabach? Mia Jumal. IPPM International Women's Day udan ka sampuan. Om kecai ko Rusian ko. Ma kecai sudah ada kawit sang leki nan SAMPAH. Tapi bangun sudah no marahin kita no uyawi. Pelkalangan kian sang internet apa, sang mesin kan. Panana berpacar. Mungkin penene kan answer words and bikin kamu akit. Oh ma, jangan coba kamanala uya. Alidayu ibanda mungkin apa berkabar uti. Aso udan ipaki kit liaga paki en uya mereka mengelai. O government memang cuma ada kelai program words. Kuigi uya international Women's Day uya la alidayu. Kuigi marketing government you match akai tegen marketing lice li batang government to aramas scholars nan Pohnpei batang SAMPAH wan ki kasawal ke Rahnwet kuigi ewi alite yang barusia Kalanganin liyo ko kim saklaan ran kalalagak magakasalita puitakan tapuita o kirtakan ng puinen LIEN Pohnpei nan ranakan mekachular o leleto ay suksech o mamia mea coach mana nakalautla takamawla sang tamen yan sa watch
Main ira lap may gan patrawan when sa patrawan nan program na yo ibang kurang cakap berayam kabese yang way pokon ren kap sama-samaan kesampal pen liya kan usungata government mumotso abmelen wawn ki tiap o nan kausanakan nan benene iral me yampil inanen usungata paleteyon kap manamanlanan WEIN Pohnpei poiki repiliang Pacean government o cumata katapuatan poita. Direpil kesampal sebenarnya kita poiki kaskulin insano kita ngongki tetap penen kesampalan penene pilu cumata miela anak pen penene kan terliakan maternity leave negeri pacoyer nan government pil pat sawasaya yang liakan metatok Ola kan me pintatak, warak kan piliang paiki, poike pilmia paternity leave. Wasaku ko sang ni kaskul kan me li kin aliale, o pil peki. Akai te kit makin kamanala, kit makin peki ni karakara. Israel government akin kamanala, when kap pil mawang Israel kan kai te LIEN na isawat up me ban patroto. Kalangan iran ka baca-baca ang kanila tapusin. Hey, song totally kasaleta kaya talale. Mimia po kiyo. Mawiyawida sa RAHN International Women's Day. Marang kasaleta likoyang kan. Likoyang kan total lang ng Pohnpei ng balikan. Sa mga bali total likan kasaleta likoyang. Patronan kilelkan. Obrinan office kan tetayar bali coto pukaku totok kesampalakan image me sema kasa me kita la laut la kasan sada pen pukokan o kita kan mie pema soto sangan kamu kita soto bana sema mie akaidi me kita ta poita nan Pohnpei apu ke sansan nan pui an kilelkan songan yawi Hari ikamelele mie poita kita nan Pohnpei rendiakan Pit International Day te nan Pohnpei cakaleo at yang may papan pui kamakitin Kalangan niya ko muna caiban kain sa program in kapesen Rahnwet niyeche irachorot me konya sensa ng Sean WEIN Mr. Sansan nan kalalangkan amachimanan so May neura toror ni bil meneron kapatagasti challenger bil manokela kung para kan biya ko sannet me bil manamanlanan Pohnpei me pit kung para kan nan penini sangan irapuko bil sangni kaskul kan me liakan bil pinale aleti nan parke muin sumpar tuwau te isa kape sebil kapem ke poeki saya kan te oraman kan media kagen oraman ki o peki ni kara akan bil manamanda murin sompara kai Regiones ibil menren kapatabat ki ni asa wat ko bil ibil kapung ki walianti LIEN Pohnpei Women Council oli koros penene koros melel sebil bangwan ki olakan an bil yang chungata te berenki tame awaitin Rahnwet melikan kesampal kiyon awolan bilkin peranki tame liakan kin kawit puina kan kin kairata pumparakan nan penene kalau tela kaden pumparakan nan pungan ololia nan pungan penene serebil pacean pumparakut utelen lapalima hotel sabun macam tata cuma sarikan so nakas school bukat Kalau mas pilih wewe kilaman, kesampal kumpar dengan penini. Mo, akai bakal entah kumpar nak dengan ololi, apa percaya dengan penini bisa. Tama sepak pagi, ansukan memi workshop, sepak orang kenyang li, buat mali jawab mereka sekolah, apa antu tenok par, apa nak balik, anak balik korusan wewe, oh tete kita nunggu. Di mas riau
clock to wow wo ko ran kauna program ban trip nan Colonia Jim na patron man Spanish wall correspond lukang yang patem tatokan lakap ni mas payo len mas isu ka school te kawait kan ban uyawi sang rail semen kay me ban patron sang nan office laut pillen nan len nan office chukutun kan melel rail ambassador kan bilban patron to rail semen kay me bilban ka schooli so tele pilipil li all penakap manakap karusia lukang ng kaskulan mas tayo del isu wasa tuna commission ng kolonya iyong yaw na pepeyan traw nos chukchuk iwasaw karus kap katlata patola yangkit pok child karusen kapeu kipene kapesen kaskul kawait kaskulo kawait mau me Israel semen kan pan patrowan o bakita ong WEIN Pohnpei ani mas walu ye RAHN me pan kasaleta kaparan kan te poitan tatong kan me pan the poitan an par treyo leleton an paret e pan uyawi pilni kolonia chim luman wasautre luman Spanish wall trip clock tuaw kak rano pol etan kawait song karos kay tep kalak song kay napilpan kaparan sang kalak liya kakin perenta o kawawiki melel song chocho kol kalak spay pil mokit chocho me kaparan pilpan pateng rano queen and ewe queen napilpan kasansal tuwacha par kay samalaro te par cheyo memia queen kaita queen me masamaw lalakang kapwepwe ap liya kay me pilpilta sang nan kausanakan tenan queen kan mereinen kasampal ke pwe kir iral tuwete LIEN kawait karusye nan chenpas likin chenpas nan kausan nan penene kaparapar kin mieren liya ko me ban pilpilta I me ban ya men kasansal te kasaleta kuitan ewe queen nan arail cuman tatok nan WEIN Pohnpei queen pukat pilbang kasansal ni maswalu me kapese Israel sauta miet son kas kapese queen pukat sang nan ewe queen ban kapese maren limeno last name son partepe Nasser tepe dengan tolul kapesa ko ime vice president pil patrowaner mia pukyo na queen li pil wiatar te intumiatar kapesa nan parke samalaro pukwat kapesa patron white patrowan inspirational woman wo ki lim na kasampal likin kasampal ki o liya cha na pilpil pokatali Nagtatawa ulian ti LIEN Pohnpei o yan cuma kapinggalangan o malenwaw pagkisa ko na tutut ni program kan nalikin uyan so paros opil government NGO kan paros opil liyan kasaleta iral kan yang ujung opil iral kan makin perenta melel toner kan ni embassy kan o rail business kan program kan me patronan WEIN Pohnpei rail bilinen sa actual kapeng ong rail kan we ki rail bil patronan tote sawaskan sangayo Rahnwet kalangan liyo ko o kalangan ko por chorus ay image makayam sa kalar sa machay program RAHN Pohnpei ye program en kapese rakap Iragasampalakan mawiwiyawi tetaan wiyaw ng WEIN Pohnpei. Sa Bachewan lugar sa kupurakan ng kachin sa tali, Radio P68 o nan-kaunaptan program kasampal chikan. Kalangan ng kupur chorus o kasalelya.